салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз панҷшанбе 28 июлро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷия тақдим мекунам. имрӯз дар барнома додгоҳи Русия Иван Щербаков афсари пойгоҳи низомии 201 дар Душанберо барои куштори духтари тоҷик Шоира Ҷобирова ба 12 соли зиндон ва ҷарима ҳукм кард. дар анҷумани ҳизби демократ президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Барак Обама Ҳиллари Клинтонро беҳтарин номзад ба курсии раёсатҷумҳурӣ номид. ягон марде ё зане, на ман ва на президент Билл Клинтон, ягон кас бештар аз Ҳиллари Клинтон шоистаи курсии президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико набудааст. хешовандони як ҷавони тоҷик ки аз Сурия фирор кардааст мегӯянд мақомот ӯро ба Тоҷикистон овардаанд. мақомотҳо омаданд гуфтанд ки мегӯянд ки додари ту дар Сурия гӯё ки ҳамҷо бо захмиам шида бошад. ва акнун тафсири хабарҳо. додгоҳи Русия як афсари русро бо гуноҳи қатли духтари тоҷик ба зиндон маҳкум кард. додгоҳи ҳавзаи Урал Иван Щербаков афсари пойгоҳи 201 Русия дар Тоҷикистонро барои куштори Шоира Ҷобирова ба 12 соли зиндон ҳукм намуд. додгоҳ ҳамчунин амр додааст Щербаков ба наздикони духтар 1.5 миллион рубли русӣ пардохт кунад. вакили дифои сарбози рус рӯзи 28 июл ба радиои озодӣ хабар дод ки додгоҳ рӯзи 19 июл ҳукми сарбозро содир намуд. муфаттишон мегӯянд Иван Щербаков 9 ноябри соли гузашта дар хобгоҳи пойгоҳи 201 Русия дар Душанбе бо Шоира Ҷобироваи 22 сола аз Душанбе бадрафторӣ карда ва сипас ӯро куштааст. ҷасади Шоираро баъдан аз қуттии ахлотбартоӣ дар назди пойгоҳ пайдо карданд. маркази миллии тестӣ дар Тоҷикистон натиҷаҳои муқаддамотии озмуни довталабони унвони донишҷӯро эълон кард. имсол беш аз 84 000 нафар барои 53 000 ҷои таҳсил дар мактабҳои олӣ ва омӯзишгоҳҳои Тоҷикистон мубориза бурданд. гузориши ҳамкорам Абдуллои Ашшуро тамошо мекунем. ба тақсимот роҳ ёфтед. паёмаке бо ҳамин матн 60 000 довталабро дар Тоҷикистон аз хоби ноз бедор ва хеле хушҳол кард. Кароматулло Талабов яке аз ин довталабони хушбахт аст ки ба орзуяш барои шомил шудан ба донишгоҳи тиббӣ расид. ӯ бо 130 хол ба тақсимот роҳ ёфтааст. ман меҳнат кардам ва мехостам ки фақат аз хурдӣ ҳамин ба донишгоҳи тиббӣ шавқу рағбат доштам. маркази миллии тестии Тоҷикистон мегӯяд аз 84 000 довталаби унвони донишҷӯ ки имсол барои шомил шудан ба донишгоҳҳо ҳуҷҷат супоридаанд бештар аз 59 000 нафар комёб шуданд ва ба озмуни тақсимоти довталабон ба ихтисосҳо роҳ ёфтанд. аммо аз ин миён на ҳама донишҷӯ мешаванд ва маркази тестӣ ба зудӣ эълон мекунад ки киҳо холи кофӣ барои донишҷӯ шуданро ба даст оварданд. имсол дар Тоҷикистон бояд ҳудуди 55 000 нафар ба донишгоҳу омӯзишгоҳҳо роҳ ёбанд. ва довталабоне ки дар озмуни тақсимот муваффақиятро ба даст меоранд аз рӯзи 3 август то рӯзи 15 август ҳуқуқ доранд ки ба муассисаи таълимие ки роҳхат мегиранд рафта ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод намоянд. дар сурати то рӯзи 15 август ҳозир нашуданд ба муассисаи таълимӣ ҷойҳои холӣ мондаро ба маркази миллии тестӣ пешниҳод менамояд ва маркази миллии тестӣ ҷойҳои холӣ мондаро барои тақсимоти такрорӣ ба довталабоне ки холҳои гузариши фанниро ба даст меоранд ва аммо дар озмуни тақсимот роҳхат намегиранд барои онҳо пешниҳод менамояд. маркази тестӣ имсол ба фарқ аз соли гузашта ба довталабоне ки натавонистанд холҳои заруриро соҳиб шаванд як шонси дигар медиҳад. марказ рӯзҳои 19 то 22 август тақсимоти такрорӣ баргузор мекунад ки дар он довталабон имкони интихоби касби дигар ва шомил шудан ба донишгоҳҳоро пайдо мекунанд. вале пирӯзӣ дар имтиҳонот ҳам барои бархе аз довталабон ба маънои донишҷӯ шудани онҳо нест, чунки онҳо тавони пардохти ҳаққи таҳсил дар донишгоҳҳоро надоранд. гап дар сари даромади аҳолӣ аст. яъне аҳолии Тоҷикистон даромаде ки аҳолии Қирғизистон дорад ҳатто онро надорем. аз ин ҷиҳат дастрасии молиявии шаҳрвандони Тоҷикистон кифоя намешавад барои гирифтани маълумоти олӣ.
امسال مثل سالهای پیش خواهشمندان تحصیل در دانشگاه طبی، دانشگاه ملی و پیشه‌های زبان آموزی، اقتصادی و حقوق شناسی زیاد بوده است. توجه به علم‌های طبیعی و دقیق به مثل بیولوژی و ریاضیات و فیزیک مثل همیشه کمتر است. اختصاص‌هایی که تاجیکستان در بنیاد انشاءات مهم و حیاتیش به آنها سخت محتاج است. روز چهارشنبه رئیس جمهور باراک اوباما در انجمن حزب دموکرات آمریکا تاکید کرد که هیلاری کلینتون بهترین نامزد به مقام پرزیدنت این کشور است. او گفت در صورت پیروزی خانم کلینتون در انتخابات 8 نوامبر آمریکا را آینده درخشان انتظار است. روز چهارشنبه 27 ایول پرزیدنت آمریکا باراک اوباما در انجمن حزب دموکرات این کشور از نامزد به مقام ریاست جمهور هیلاری کلینتون پشتیبانی کرد. در صورت پیروزی خانم کلینتون اولین زنی خواهد بود که به مقام پرزیدنتی در این کشور انتخاب می شود. یگان مرد یا زنی، نه من و نه پرزیدنت بیل کلینتون، یگان کس بیشتر از هیلاری کلینتون شایسته کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا نبوده است. پرزیدنت اوباما برخلاف این نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ از مهاجران پشتیبانی کرد و گفت که ایالات متحده در محاصره مهاجران غیر قانونی و تروریسم قرار ندارد و همچنان در صحنه بین المللی مقامش را از دست نداده است. روز سه‌شنبه حزب دموکرات هیلاری کلینتون را رسما نامزد این گروه سیاسی در انتخابات پرزیدنتی 8 نوامبر اعلام کرد. سال 2008 هیلاری کلینتون در رقابت‌های داخل حزبی با باراک اوباما ناکام شده بود. بعد پیروزی در انتخابات باراک اوباما هیلاری کلینتون را به مقام کاتب دولتی و یا وزیر خارجه آمریکا پیشبری کرد. در انجمن حزب دموکرات در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا سیماهای شناخته آمریکا زیاد بودند. هفته گذشته بسیاری از جمهوری خواهان معروف در انجمن حزب جمهوری خواه که دونالد ترامپ را رسما نامزد کرسی پرزیدنتی اعلام کرد اشتراک نداشتند. برمیگردیم به دوشنبه و میرویم به مردیکور بزرگ محله 82. در این بزرگ که همه مردان هستند، یک زن نیز هر روز دیده می شود تا کار یابد و فرزندانش گرسنه نمانند. بخش عمده بیکاران را در تاجیکستان زنان تشکیل می دهند. مهینی دوران همکار ما در دوشنبه زندگی یک روزه مردیکور زن را آموخت. مردیکور بزرگ معمولاً جای مرد هاست. معرفت عبداللهیوا تنها زنی است که در میان 10 مرد در مردیکور بزرگ محله 82 دوشنبه از صبح تا شام در گرمای تابستان در انتظار کارفرما می ایستد. هر روز به امید دریافت کارهای از قبیل تمیزکاری منزل‌ها، ظرفشویی و قالیشویی و حتی کارهای سنگین مردانه به این مردیکور بزرگ می آید. توی میشه توی آدم میرم زکس میگیرم، اینا با قالیشویی میرم، دکسفیت کلی میرم، بچه دوستی میرم. جای بغل هم میرم. فوندامین میرسه که قطعیشون رو دادن کردگیم. معرفت پس از مرگ نابهنگام همسرش همراه 4 فرزند تنها میماند و از ناچاری به در خانه والدان و برادرانش در ناحیه وخش پناه میبرد. این زنی تنها و بی تجربه که نه تحصیل پوره میانه دارد و نه معلومات عالی، راه به سوی دوشنبه میگیرد. همکنون مردیکور بزرگ محله 82 یگانه جایگاه دریافت کار او شده است، زیرا به گفته خود معرفت بدون معلومات عالی نمیتواند جای فراتر از اینجا به دنبال کار بهتری رود. اما کار در مردیکور بزرگ هم به این سادگی نیست و زحمت و نیروی زیاد میطلبد. هر آدم طاقت کردن نمیتونه. خیلی آدمی با صبر باشه اینجا. بچه‌هاشون کسل میشه، نمیرم، مثلا میگه سوم ندارن جاش میان. در حالی که معرفت میگوید مردهای بازار با او مناسبت خوب دارند، اما بعضی از مردیکوران به ما گفتند که بود و باشی این خانم در بازار به آنها پسند نیست. هرچند وجود او را در مردیکور بازار خوش ندارند، اما او علاج دیگری ندارد، چون بدون شوهر مجبور است فرزندان خود را تأمین کند. درآمد روزانه معرفت در مردیکور بزرگ در اساس مصلحت میان او و کارفرما وابسته به حجم و ساعت کاری صورت میگیرد. به گفته او در یک روز میتواند از 20 تا بالای 100 سامانی به دست بیاورد. پولی که او از زحمت حلال خود میگیرد تنها برای خرید لباس به فرزندانش که در ناحیه وخش پیش برادرانش هستند کفایت میکند. او هر هفته در روزهای استراحت با هدیه به دیدار فرزندانش میشتابد. تنها امید معرفت بابا جان نام فرزندی کوچکش است که تازه به سن مکتبی رسیده است و بنابر نبود شرایط خوب مالی مجبور است او را به اینترنت سپارد.
ҳоло ягона орзуи маърифат ин аст ки ҷое як кори доимӣ пайдо кунад ва дар замини холӣ назди хонаи бародаронаш ки аз волидонаш ба мерос гирифтааст барои худ ва фарзандонаш як паноҳгоҳе бисозад. хешовандони як ҷавони тоҷик ки аз сурия фирор кардааст мегӯянд мақомот ӯро ба тоҷикистон оварданд. бародараш абдуқаҳҳор усмонов рӯзи 26 июл ба радиои озодӣ гуфт маъмурони амниятии зоир усмонови 31 сола аз ноҳияи ховалингро ҳафтаи пеш аз Туркия ба Душанбе оварданд, вале маҳалли нигаҳдориашро ба онҳо нагуфтанд. мақомоти хатлон мегӯянд зоир усмонов аз Русия ба Сурия рафтааст. ин ҷавононе ки ба гурӯҳҳои ифротӣ шомил шуда ва ба давлати Сурия сафарбар карда шудаанд, аслан ино аз солҳои 2003-2006 ба Русия ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафарбар гардиданд ва тавассути ин гурӯҳҳои ифротие ки имрӯз бисёри ҷавонони на танҳо Тоҷикистон балки миқёси умуми ҷаҳониро гумроҳ карда ба ин давлатҳои ҷангзада мебаранд, ҳамин мебошад. ба гуфтаи мақомоти расмӣ аз Тоҷикистон бештар аз 1000 нафар ба ҷангҳои Сурияву Ироқ рафтанд ва 300 нафарашон дар ҷангҳо кушта шуданд. ҳамкори мо дар Кӯлоб Маҳмудҷон Раҳматзода бо бародари Зоир Усмонов суҳбат кард ва нахост аз ӯ дар бораи чӣ гуна ба Сурия рафтани ҷавони дастгиршуда пурсид. вақте ки дар ҳамо Туркия дар ҳамо маҳбасхона бошаву чӣ боша ҳамҷа маҳкамш мекунанд, ба кадом восита намедонам, қатъи ҳамо оятулло алоқа намебуряд, мега ки мара шахсан ҳамҷа овардагиам ба таври фишор овардан зӯроварӣ овардагиам. ман худам яроқ аслиҳа дар дастам гирифтагӣ нестем. ман ронанда шида кор кардагиам. ман вақте ки фаҳмидам ки ҳамиҷа ҳамин хел вазъияти ногувор дар расидагиам, ҳамиҷа ҳақиқати кор нест, кор тамоман дигара, мара маҷбур карданд ки силоҳ ба даст бигир. ман гирифтам, як бор бо қафидан овардан маҷбур кардан, гуфтам ки сипар мешавӣ, пеш меравӣ. ин дафъа бо гирифтам ва шаҳра намедонистам, тарафи ҳамун самте ки бояд ҳаракат кунем, дилхотарафа намедонем, як дилхотарафа гирифтам, ҳаракат кардам, омадам дар дасти ҳамин марзбонои турко ғафтидам. соли дигар аз бародари Зоир Усмонов ин буд ки чӣ гуна аз боздошти бародараш дар марзи Туркия хабардор шуданд. ана аки бедарак шидани амира ма соли 15 соли гузаштагӣ тахмин соли 15-16 декабр ҳам мақомотҳои худмон фаҳмидам. то ин вақта дарак надоштем ки яъни додари ма райб задагия ё ки бедарак шидагия, ки куҷо рафтагия. мақомотҳо омадам, гуфтанд ки мегӯянд ки додари ту дар Сурия, гӯё ки ҳамҷа бо захмиам шида бошад. баъд ман занг задам, пурсидам додарома, додарои дигаримон дар Россия аст. бедарак ҳамин қадр ки гуфтанд, пурсидан даракша наёфтам. ҳамкори мо дар Кӯлоб ҳамчунин дар бораи суҳбати охирини худи Зоир Усмонов суол кард ки бо яке аз бародарони дигараш доштааст. ҳамин байн қариб 15-20 рӯз гузашт. тахмин рӯзои 5 ё ки 6 январ ай тарафи давлати Туркия як занак занг мезанад ба забони шикастаи русӣ, сомидинда мебурояд, алоқада мебурояд, мега ки додари шумо Усмонов Зоҳир ҳаст. ҳамин хеле хеле патвиҷдат мекунад ки ҳо ҳаст ҳамин додари ма. ҳамин мо дар дар сарҳади Туркия мо ҳамина гирифтагием маҳкама. ҳамин рақамҳои телефонда алоқада бубуроем, барои оянда чӣ кор кардан, қатъи чӣ маслиҳат мекунем, бо маслиҳати иловагӣ мекунем, ҳамин рақамҳода бубуроем. мусоҳибаи комили Абдуқаҳҳор Усмонов дар вебсайти озодӣ.орг. мақомоти оҷонсии омори Тоҷикистон мегӯянд тақрибан ҳамаи аҳолии кишвар хату савод доранд. ва ахбори аз ин ҳам бештар дар вебсайти мо дар саҳифаҳои Озодӣ, дар Фейсбук, Твиттер ва Ютуб ва ҳам замимаи радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ.